Mill-uffiċini f'Ġibilta għall-uffiċini f'Malta. Il-kumpanija BetClick li l-aktar magħrufa fil-qasam tal-imħatri fl-isports u l-poker stabilixxiet l-operat tagħha f'pajjiżna. F'Malta BetClick qed tħaddem aktar minn 300 ruħ. Il-kap eżekuttiv Isabella Andres tqarret li bl-uffiċini tagħhom f'pajjiżna il-ħidma tal-kumpanija se tkun iżjed effiċjenti. Dan minħabba li pajjiżna joffri ambjent ideali għall-operat ta' din il-kumpanija. It provides a regulatory environment that is at the same time very rigorous and ensure responsible gaming, but also very flexible and business oriented, and makes it very easy for companies like us that needs flexibility, agility, quickness to work and have a business relationship very efficient with the gaming authority. Iżda mhux biss, fi kliema pajjiżna joffri dak li l-kumpanija għandha bżonn f'dik li hi riżorsa umana minn servizzi għal konsumatur għal żviluppaturi fl-IT. And we're looking for a place where we could find all those talents that we are looking for with an international touch, because we are a European company addressing many countries. And Malta, for that, is a perfect hub. Isabella Andres irrimarkat il-kooperazzjoni li sabet mill-Awtorità Maltija dwar il-logħob, dan biex tinħareġ il-liċenzja għall-operat tal-kumpanija f'pajjiżna. Waqt żjara fl-uffiċini tal-kumpanija, il-Ministru għall-Investiment Chris Cardona u ċ-Chairman tal-Awtorità Maltija dwar il-logħob Joseph Kuxkiri setgħu josservaw mill-qrib il-mod kif taħdem il-kumpanija. Joseph Kuxkiri rrimarka kif it-tnaqqis ta' burokrazija fl-loti tal-liċenzji għen biex Malta tattira kumpaniji kbar bħal BetClick. Min-naħa tiegħu il-Ministru Chris Cardona sostna li Malta saret għażla popolari għall-investituri. L-aktar minħabba li ħidmet il-Gvern qed tifrex triq għall-investimenti oħra fil-ġejjieni.